Ukoliko želite po najjeftiniji ceni da kupite nevjerovatne stvari iz vaših omiljenih igrica, serija, filmova i anima, posjetite Nerd Alert. Također na ovoj stranici možete kupiti razne maske, prstanje, ogrlice i kostime iz raznih anima. Zaboravio sam da vam napomenem da možete kupiti postere, majice, gadžete i još mnogo toga. Link je u deskripciji. I veliko pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. U današnjoj epizodi radimo top 5 najviše hejtovanih karata u Yu-Gi-Oh! Pre početka klipa želim samo da dam shoutout liku Stanko, to jest Stankoviću, mislim da je tako, da, Stanko. Tako da želim da dam njemu shoutout zato što mi je lik napravio posljednja, to jest ovaj thumbnail i na prošlom klipu thumbnail. Tako da eto, želim da mu dam shoutout. Neće biti pozdrav što tiče hashtag M7Army u ovom klipu zbog toga što niste mnogo pisali u prošloj epizodi. Ta klipa kada ta epizoda dok ovo snimam nema ni 300 pregleda, oko 290 ima. Tako da ako ono pređe 300 dobro je, ali niste toliko pisali zapravo hashtag M7Army. Tako da kada sam razjasnio zašto neće biti hashtag M7 pozdrava, možemo da krenemo na video. To jest ako vi želite pozdrav sve što napisali hashtag M7Army, ako bude dosta ljudi pisalo, pozdravit ću vas, to je 100% ćemo pozdraviti i da bude dva čovjeka u sljedećoj epizodi naravno. Na petom mjestu stavljam Royal Magician Library. Zašto sam stavio ovu kartu? To je zbog toga što sam tako vidio na sajtu, jer ono, jednostavno bilo bi preglupo da ja uzmem i da stavim svojih top 5 najviše hitnih karata koje mrzim, jer bi onda vi pisali u komentarima kako sam glup i kako te karte ne treba da mrzim, da. Tako da sam uzeo sa sajta logično kome je najviše ljudi, to jest najviše posto ljudi je napisalo da ih ova karta nervira, tako da ovo je po cijelom svetu, nije po meni, već po ljudima iz cijelog sveta. Tako da ajmo da vidimo što kaže ova karta. Ima 0 napad i 2000 za obranu. Svaki put kada spell karta bude aktivirana, postavite jedan spell counter na ovu kartu. Kada kada bude ta spell kartova, kada se taj spell pokaže, znači može maksimalno 3 puta i možete da sklonite 3 spell countera sa ove karte i kada to uradite možete izvučiti jednu kartu. Iskreno ne znam zašto mnogo ljudi mrzi ovu kartu, ja iskreno nisam imao mnogo situacije gdje se susrećem s ovom kartom, najviše se susrećem s ovom kartom u Yu-Gi-Oh! Pro koji ne igram, ali dok sam igrao i Dueling Nexus i tako dalje, najviše ovu kartu koriste. To jest, bukvalno skoro svaki deck ima ovu kartu i vjerojatno zato mnogo ljudi iznervira ta karta i zato su je stavili na ovu listu. Ajmo dalje, na četvrtom mjestu ljudi su stavili kartu pod imenom Max C. 500 napad i 200 za obranu, pa ajmo da vidimo što radi ovaj naš šporet, ne ovo nije šporet, ovo radio komoda, tako nešto na slici. U toku poteza ili vašeg protivnika i možete da pošaljete ovu kartu iz vaše ruke na groblje. U tom potezu svaki put kada vaš protivnik specijalno prizove čudovište, odmah izvlačite jednu kartu i možete da koristite jedan Max C po potezu. Iskreno ne vidim i razlog zašto vi toliko mrzali ovu kartu. Ako vi koristite ono, dobra je, jer možete da lako izvučite jednu kartu tako što ćete da je pošaljete na groblje i kada vaš protivnik nešto specijalno prizove, možete izvučiti jednu kartu i to svaki put, ali jednom po potezu. Tako da ono, dobra je karta, verujem da nervira ljude, ajmo dalje. Na trećem mjestu ljudi su stavili, bukvalno imalo je dosta kaidžua i svi kaidžui skoro su bili na toj listi, ali ja sam ovog kaidžua koji je najviše hejtovan izvukao, a to je Gameciel the Sea Turtle Kaiju. Ne znam zašto ovo najviše hejtova, ajmo da vidimo. 2200 za napad i 3000 za obranu. Možete specijalno prizovati ovu kartu iz vaše ruke na protivnikovo polje u attack poziciji. Tako što ćete žrtvovati jedno čudovište koje kontroliše vaš protivnik. Ako vaš protivnik kontroliše kaidžu čudovište, vi možete specijalno prizvati ovu kartu iz vaše ruke u attack poziciju. Možete da kontrolišete jedan kaidžu, jedno kaidžu čudovište. Kada vaš protivnik aktivira card ili efekat koji sadrži Gameciel the Sea Turtle Kaiju Quick efekat, možete da izbrišete 2 kaidžu kantera bilo gdje sa terena i da negatujete aktivaciju i ako ste uradili, banujete tu kartu. Znam sad zašto ljudi mrze ovu kartu, zato što ova karta može mnogo da smara i može da dosta oduzme vreme na gameu. Sve silno rimovanje, banovanje, prizivanje i tako dalje, a tek pozicije, čas na
protivniku stranu, onda konkurentuješ kad idu na našu stranu i tako dalje. Ajmo na drugo mjesto. Na drugom mjestu ljudi su stavili karte pod imenom Yatagarasu. Ona se provukla više puta kroz naše klipove. Da li je bila u top 10 level 2 karata, nisam siguran, ali ajmo da vidimo efekat. 200 za napad i 100 za obranu. Ova karta ne može biti specijalno prizvana i ova karta se vraća u lastikovu ruku dok traje end faza poteza kada je normalno prizvana ili flipovana za face up. Kada ova karta infliktuje battle damage vašem protivniku, on preskače sljedeću draw fazu. Verujem da nikad neće ova karta neki damage dati vašem protivniku, te kada je izvučete, ako morate da koristite, stvarno ćete da rageujete jer ova karta, ali ipak dobro je to što vam se vraća u ruku nakon kraja poteza. U end fazi vam se uvijek vraća u ruku ako je normalno prizvana ili flipovana face up, i također ako infliktuje battle damage vaš protivnik preskače draw fazu, što je zaista dobro. Tako da ova karta i nije toliko loša, dobra je i ljudi je mrze, to je ono što su zaključili. Na prvom mjestu je nikog, da, na prvom mjestu nećemo nikog staviti iz razloga što želim da vidim. Prvo mjesto će da bude karta koju vi najviše mrzite. Pišite u komentarima kartu koju vi najviše mrzite, tako da ono, lagano, da vidimo da li će tu biti Exodia, da li će tu biti neki Blue Eyes White Dragon, I sata kasnije, da li će tu biti Dark Magician, da li će tu biti, ne znam više. Tako da, ako vas svidio video, stavite like, share i subscribe, obavezno pišite u komentarima #GamesTimeArmy, a pored toga i kartu koju najviše mrzite, tako da, ćao.